Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru agezweho, akaba ari amakuru rero yibanda ku yari kuvugwa mu karere, by'umwihariko tukaba turebera hamwe ibijyanye n'intambara iri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Benshi mu basirikari baye mu 23 biravugwa ko baba bariraye mu ba FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze bakabasha kubakorera ibyafura-mbi nk'uko tubikesha inkuru turi bukugezeho mwijwi iritomoye y'umwe mu babikurikiranye baherereye hariya mu bice byo kuri teriberaho iyi mirwano. Na makuru rero ngiye kukugezaho akaba ari amakuru yibanda ku ngingo zitandukanye, ariko by'umwihariko cyane nkaba nkugezeho ikiganiro kirambuye ku ntambara imaze iminsi yara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abarwanye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'abaguye mu ntambara ndaza kubiva imuzingo 5-5. Reka rero nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muri mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afrika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Nongera kandi guhikaze mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu n'ubundi y'aka kanya. Ndabibutsa rero ko abatari bamara gukanda kuri subscribe nta kindi mushobora gukora uretse kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se abone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Turi ku itariki rero 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Tukaba rero n'ubundi tugiye kukugezaho amakuru agezweho, cyane tukaba twibanda kuri iyi ntambara iherutse kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rucuru. Akaba ari intambara rero yaguyemo abasirikari benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR. Gusa aya makuru tukaba tuyakugezaho twifashishije iyi space yaganiriweho bagaruka rero nyine kuri izi mfu z'abasirikari baguye muri iyi ntambara ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagejejwe mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo bahabwe ubuvuzi. Rero akaba ariyo mpamvu tugiye gukomeza aya makuru yacu twumva irijwi, nkurarikira kandi gukomeza kubana natwe ndetse no gukanda kuri like, subscribe ndetse usige n'ubutumwa bwawe muri commentaire kugira ngo nyine tujye dukomeza kugenda tubana 5-5. Ndakwibutsa ko muri commentaire ushobora kwandika igitekerezo cyawe, yaba ari amakuru rero wifuza ko tugutunganyiriza, yaba ari no kuba wifuza kuduha inyunganizi, byose ushobora kubishyiramo tukabigezaho, tukazajya tubigukorera 5-5. Baramanukanye babajyana ahantu itazagatare, kugera Gatare babona nta mutekano wari bugire ko ari buraswe, babajyana i Masisi ku zone niho hari ibitaro bikuru. Ubu ngubu hakaba hari imirambo y'aba FDLR, imirambo y'abari abagabo b'inkora amaraso, hakaba hari mayiti nyinshi zirenze ukwemera, kuko n'abarundi bari barimo. Mureke ikintu njya nkivugaho, njya nkigarukaho nkagishingaho n'agati. Nigeze nsaba abasirikare b'abarundi batwumva, kuko ndabizi ko zino space bazikunda cyane kandi nabo bazumva, nagati muntu uzi ubwenge w'umurundi, muri abavandimwe, muri bene wacu. Wenda nubwo habaho ikintu cy'imipaka kidutandukanya, ariko umurundi aravuga nkamwumva, nanjye navuga akanyumva. Niba muzi ubwenge mugende mujya kwiyunga kuri M23, mwambuke musanga abandi, kuko M23 nta cyenda kubatwara, irabakira. Murabyibuka ko hari abasirikare bageze hafi ku 140, nyirango bumvishije ubutumwa bagiye basanga M23 bari kumwe n'abandi ntacyo babaye. Reka mbabwire ngo hari abarundi bamwe banze kumva, na nubu bakira aho ngaho bagishakisha amaramuko ya se wabo kugira ngo barebe ko nabo babaho, ariko nyamara bagiye gupfa bashirira ubusahara muri Kongo, hari mu misozi y'iwacu. Bagiye kubifumbire, bagiye kujya baribwa n'imbwa ku gasozi, ari abana b'abantu bagakwiye kumva bakitandukanya n'ikibi. Aho ngaho rero Masisi ku zone hari mirambo nyine myinshi y'abarundi babuze uko bayitwara, kuko indi yo yaraserwagara muri za Sake, izindi zikarasirwa za Ruhegeri, iyo hirya inyuma.
ariko hariya ho nta kuntu banayitwara kuko n'inzira nimbi ubu ngubu kuko ahantu bagakwiye kunyura bagakwiye guca za Bihambwe ariko ntago babona aho banyura, byabasaba guca za Nyabyondo inyuma bakatwarwa na za Kajugujugu, ariko sinibaza ko bizaborohera kugezayo ibiziga wa mugani w'abarundi ngo ni ibiziga imibiri yabara abantu bagwariye reka nyite imibiri kuko burya yewe rwose umusirikare njyamuha icyubahiro nubwo abari ku Rwanda ku ruhande rubi, ariko ntacyo reka bumve icyo baje gushaka hariya barakibona. Uyu munsi naho rero bongeye kugaruka aribyo nani basore we yapfuye ejo, uyu munsi bongera kugaruka baje kwivakiwa ya mibiri nangwa se ya mirambo y'abasirikare bapfushije aho ngaho. Hakaba hari umukoroneri FRDC nawe wapfiriye aho ngaho, ariko amakuru ye neza neza ndaza kuyamenya ndakurura neza kuko nawe wampaga amakuru network zahariya muzi ukuntu bizazigorana byacikagurikaga ndamubura, ariko mu byejo naho nzaba nabimenye uwo hasize ubuzima. M23 rero ikaba yafashe ibice bikurikira aho ngaho, nuvuga ngo Kironko yose yafashwe, ugafata Kagondo yose yo yari irimo tuberekeye Kironko. Hari ahantu twahitaga ku mupaka bitewe n'ukuntu intusi zari zikurikiranye ku murongo ukamanuka ugera ku giku cya Padiri hepfo za Gasheberi. Iyo misozi yose M23 itarageramo yose yayifashe. Twambutse hirya hakurya ya Buramo, wambutse Gitigisa warazamuka gera Rubare inyuma yaho Karongi M23 nayo yamaze kuhafata. Aho imaze kugera aho ngaho hari abazarendo, n'umukoroneri w'umuzarendo yamaze kwiyunga avuga ati birarangiye nta handi ndi bujye, amanika amaboko hejuru arazamuka asanga M23. Ubu ngubu nawe uya masaha ari mu nzira yerekezwa Icyanzu kugira ngo ajye guhugurwa no gukurwamo ibintu bibi yariye kugira ngo ajye gufasha kubaka igihugu. Nuvuga ngo ubu ngubu wari uyoboye Nyamitabo akayobora hepfo ku bapadiri Nyakariba, ukomeza kuko n'ahantu hamwe ukamanuka icyo gice cyose cya za Muheto wari uhayoboye. Ubu ngubu yamaze kwiripotinga muri M23. Yarari muri Pareko, ya mbere ya Sendugu ngira ngo nimwe yabaye. Ubu ngubu baza kuza mu bazerendo ni wari uhagarariye yari Colonel Autoproclamé, nawe akaba yajyanye n'abasore be n'imbunda zavuga ati rwose intambara ntago twayivamo gira tujye turwana dupfa ubusa na bene wacu n'abavandimwe bacu nabo bamaze gusanga abandi. Muri make uyu munsi Sake nta ntambara yahabaye, Nzuro nta ntambara yahabaye, hano mu Kibaya nta ntambara yahabaye, hose ni amahoro sibye ikibazo gusa kikiri muri Goma cy'abantu barakwicwa rw'agashinyaguro. Ejo bundi ngira ngo mwabonye ku social media umuntu baciye ibirenge, batangiye kujya batwika abantu bivaho, batangiye kujya barepinga ngira ngo mwabibonaga abagore beza barabafashe, none bageza aho guca umuntu ibirenge, gutwika byavuyeho ubarwanya guca umuntu ibirenge bakamusiga aho ngaho ari gihimbira. Nuvuga ngo muri Goma ho hari kuberamo ibintu biteye ubwoba bibi, ariko nuvuga ngo n'abantu wenda baba barahangaha bari Goma hari ibice bimwe tugomba kubabwira bagomba kwitondera kujyamo. Iyo urenze gatoya ku Terminus, aho ngaho yugeze ku Terminus nangwa se aho zihitwa ku Mosque, uyu urenze gatoya hari ahantu bita ku Entre President. Aho hantu rwose nuhagera ukabugiye muri iyo zone menya ko ugiye muri zone rouge, kuko gupfa ni zero mu munota wakwicwa ko na ahantu habi. Iyo ugarutse hino ku Entre President ugana mu birere uko biri ugasanga nkuca kuri la Corniche kuri Grande Barrière, icyo gice cyose uko biri ni muri ma office y'abayobozi, ntago harimo insecurity nyinshi. Insecurity iriyo hepfo muri cya gice n'ubundi cy'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda akenshi niho hari kuberamwo ibintu bibi biteye ubwoba. Ahandi hose M23 ni amahoro. Mwigeze kubona akavideo katambutse ku social media aho wazalendo yifotoje irasa babati advance. Mu by'ukuri bari abantu reka mbyite ngo ni ubucucu n'ubugoryi kujya kurasa nta muntu urarwana nabo. Hari waje kumbwira ngo kwariya ngo bifata akavideo bereke hejuru kwa Gisegeti ko bari kurwana baboherereze prime, babahe prime gura ko bari ku rugamba. Ariko reka mabwira amakuru meza, abo ngabo barashe gutyo bose barafashwe. M23 yafashe hapfemo batatu,
abandi bose barafashwe ubu barajyanywe. Ababyeyi ubu ngubu niyo bari kujya gutakamba babwira ati rwose mutubabarire muduhereze abo bana bacu rwose ntimubice ntimubagirire ibyamfura mbe. Ibyo bakoze byose babikoze kubera ubwana no kunywa itabi n'ibiyoga byinshi, ariko ndizera ntashidikanya ko M23 izabasubiza, ariko izabanza ibanyuze ahantu bige bakomeze bajye mu bandi. Rero ayo niyo update yari hari uyu munsi. Uwagira icyo yongeraho yazamuka nkamuha umwanya mbere yuko dufunga space tugasoza. Sukana ngahe sinzi ahantu yagiye kugira ngo azamuke, kamwandikire hirya inyuma mu gikari azamuke. Nundi wabaga afite icyo ashaka kuvuga yazamuka rwose, umwanya nuwe kugira ngo tubone uko dufunga iyi space, kuko nabwiye ngo ni update itari utware mu mwanya muremure, itari burimbanye, kuko nayihaye iminota 30 yarenze, ariko nta kibazo. Reka nze Sukana ngahe kamwandikira mu gikari azamuke, noneho afasha kuba host noneho kugira ngo duhane twungurane ibitekerezo ahangaha. Sawa rero, ufite icyo avuga yazamuka agasaba umwanya, noneho tukaganira, noneho tugasoza space neza cyane. Sukana ngahe mwamunshakira ahamubona mumumbwire ko mushaka. Suka zamutangire update, kuko update nizi nyinshi cyane, ariko ntago ngewe ndi bujye kure, ndahera ku munsi iwejo. Ibindi byo ndabanza mbitegure neza nkuko byari bibaye. Imirwano yaramukiye irwindi habaye intambara cyane ya sharing yo kuva ku wa 4. Barasherinze basheringa muri rwindi, ariko abasheringaga baturutsaga Kanyabayonga, barasheringa umunsi wose urira. Ejo mu gitondo niho babonye Cyamutemakoni, kuko Kanyabayonga harasiwe ibifaro bibiri. Ndetse uhayoboye ubu ngubu etamajoro w'urugamba ubu ngubu ni Kabundi, General Kabundi niwe uhayoboye ubu ngubu, niwe uri kupanga rwa rugamba. Yigambye ko agiye kurwana kurusha abaciko Kitambwe, kurwana kurusha bari abajenerali bose bagiye bahunga, ngo azimirwanire ya M23 ngo yabanye nabo. Ubwo niwe ugiye kuhanyanyaza. Umunsi rero hapfuye abasirikare benshi. Amafoto nuko atarakunda kujya hanze, ariko hari abafashwe na matekwa hari muri Kanyabayonga, ariko intare za Sarambwe zabakoreye akantu. Hari umusozi uhari urenze rwindi gato umanukanya Kanyabayonga, hari umusozi utagira igiti na kimwe. Leta yashatse kujya kuwufata ngo uzamukeho, abandi barashe basubira inyuma birukanka. Sniper hari ahantu haguye abantu batagira ingano, ku buryo hari n'ibifaro bimwe bitagira iminyururu byitwa nyara byahasigaye, hasigaye ibifaro 3. Aho simpatinda cyane, aho ndi bugaruke noneho ndagaruka hano iwacu hamwe navugaga. Update zihari mu minsi yashize ndi kumwe na Muhire, twabigarutseho tuvuga kuntu baza bagashotora bakagenda. Ejo haje igitero gikomeye cyane, kimwe cyari giturutse Inyamitabo kizamukana hano bita Rubari, kigeze Rubari kiraparika. Abandi baturuka mu mugezi bita Gitigisa, uturuka za Kironko bazamuka berekeza za Kagusa, ariko utaragira Kagusa bashagagira bafate uriya musozi uwo bita Kuburamo. Ni ahantu hari intagondwa nyinshi, reka mbyite gutyo, ntago ari ivanguramo kiwacu turabikoresha z'abahutu zirahari. N'umututsi wavukiye no usanga ari igihaze, kuko barafashe imico yaho, kuko yakubwiye ngo ndagutema ni ngombwa aragutema. Niba ari umuhoro nangwa niba ari ubuhira avuze ngo ndagukubita, ntago bakina, niburamo ndahazi. Bafaza Kironko bazamuka umusozi umugezi wa Gitigisa, kirabaze barase M23 yari kuburamo. Aho ni hamwe. Ahandi baturutse bakikiye Kironko bagenda begamiye umusozi werekeza Ikagundo. Bahageze mu gitondo cyejo ku wa 5, bagiye kumva FRDC FDLR yatakataka yose irarashe. Kwa kundi irashe M23 igira ngo ni kwa kundi ndababaje kwiba, igiye kumva yumva hakurya Buramo bararashe, igiye kumva yumva hakurya Rubari irarashe.
avuga ati bya bintu birakomeye. Ubwo bararwanye, intambara yatangiye saa moya z'igitondo hano iwacu Goma. Bararwanye bararwana kugeza saa sita. Urumva intambara yahereye saa moya za mu gitondo ikagera saa sita. Urumva ko urugamba rwari rwabaye imberenge. Ubwo ejo bararashwe, M23 basubiza inyuma, barirukanka baragenda. Bamaze kugera iyo bagera, bavuga ati no, ntago dushizwe, reka nze tuze gukora organization. Barongera bariyorganiza bose hamwe. Uyu munsi nabwo barongera bagaruka ahantu bita za Kironko. Noneho za Kironko bahagarutse, ndabwiza ukuri ko hapfiriye mu koronere bita Soleil. Bamuharasiye, yari umuzarendo ariko ni umu FDLR. Ese yitwa Bararugendera. Ese wo Soleil yitwa Bararugendera, ndamuzi, waba ni Musongati. Numwabo numwanyira ndabunda hazi, bavuye mu Rwanda ari aba FDLR, bageze hari baratura. Abantu bagira inka, babaho nk'abandi baturage, bigira abakongomani. Ubwo umuhungu we bita Soleil yari koroneri. Tekeza kugira ngo koroneri apfe, abo hasi babashize babaye byinshi. Sukana ngayi uramugabo aho ngaho urkwamenya za Musongati, urahazi? Ari kwamenya nawe ndanamuzi ahubwo Soleil. Soleil akaba yapfuye, ndamuzi cyane. Yakundaga ku yari umwana yakuze ari umwana w'amashagaga. Ngewe twariganye, abibuka ikirorerwa yataga kuri Peti Masisi. Icyo gihe ikirorerwa mu nkambi, tubizi ko ari abanyarwanda, ari aba FDLR, ariko ko twashakaga amahoro twariganye. Ariko akaba yari umwana ukubagana kubi, akaba ari umwana wageraga ingenga bitekerezo, aho atatinyuka avuga ati n'ubundi tuzabica tu, kandi turi mu ishuri rimwe. Soleil rwose ibyo bikaba byarangiye uyu munsi kwa gatandatu, akaba ariho ejo kwa gatanu. Ejo kwa gatanu niho yarashwe, arasirwa aho ngaho Kironko. Mu barasiwe Kironko rero